سلام دوستای عزیز، با امید از اینکه جور و صحتمند باشین. ما فعلا به ایلند قرار داریم، بسیار یک جای بالا، یک جای زور. ما میخوایم اینجا رو به شما ویدیو بگیریم، شما هم دیگه تماشا کنین و مایل خوش. ما فعلا داخل طیاره قرار داریم دوستان. سرکن ابسولوت میخوره دوستان داخل طیاره. Wacht maar even, ik vraag er eventjes naar. Wat is er maar lukken? De stap van Mausen. Zeg, das ist doch te gek. God, dat we er nog brandstof hebben. En dat in Yusuf, veel opzicht. داخل سمالیات ابسولوت میخوره Landingspermissie voor het Dat? vliegveld Irland Internationaal. Wat houdt dit zo maar goed door? Crazy Bird, 201 Car. Wat is er met de straalmotor aan de hand? Verdorie de brand. Vandaag is niet mijn dag. Like us, no, we